پشتی دەستپێکردنا شۆڕەشە سووریا بۆ ژناوبرنا ڕژیما ئەساد ئەو ڕژیمە خۆباڵیان رووسی و چینەڤەگرێدا و ئۆپۆسیۆنا سووری ژی خۆباڵیان ئەمریکی و سونەڤەگرێدا لێعالیان سیاسیان ڕۆژاوای کوردستانê beşdariyê di şerê tayefî û mezhebî de nekirin û bi tenê hêla seyamel bijartin ku ew jî parastina navçeyên Kurdî bû. Piştî guherîna şoreşa Sûriye ber bi şerê çekdarî ve di navbera artêşa rejîmê û hêzên opozisyonê de her du aliyên şer têkilî û hevpeymanên xwe stratejîk li ser asta herêmî û navdewletî eşkere kirin. Rejîma Esed xwe bi peymana Rûsî şiî vegirt û opozisyonê xwe bi peymana Amerîkî Sunî vegirê da. Lê Kurdên Rojavayê Kurdistanê tev li şerê mezhebî û taifî nebûn û tenê xeta sêyemîn girtin û parastina herêmên xwe kirin, lê piştî damezrandina Daişê û derbasbûna hevpeymana Amerîkî Sunî di şer de gelek alî dipirsin gelo helwesta Kurda ji van guhertinên stratejîk wê çi be. Ebdulkerîm Umer endamê rêveberiyê tev demê dibêje ku ew hîn xeta sêyemînin û ew amade ne hamehengî her du aliyan re bikin ji bo çareseriya pirsgirêka Sûriyê. خطة السيمين ما فجران مديد أم في شورشة اشتياني وديمقراطي وما شورشة خروج أباي كردستاني أباكر أمدنا تنسيقي بوارجي بكن وبوارجي بكن أم هين خدي خطة خوا السيمين أم خدي في شورشة ديمقراطي واشتياننا وأم خدي شارسكنك سياسي وديمقراطي بسكريكا سوريا. Ahmed Suleyman sergirdayetiyê Partiya Pêşverû daxuyanîn ku wê Kurd nebin aliyek di şerê mezhebî de li Sûriyê û wê nebin şirîkê nakokiyên di navbera her du peymanên sereke de. إما بقاسي جما بصراعك اتجاه طائفي دبي يا ديني دبي يا حتى صراعك قومي كردي عربي بي أم بقاسك حريص من أم نتهب لي ببيني نشريكي وينابن دي تناقضاتي وينادد صراعة وينادد أو وينادد ديسا منطلق ما حمايتها كرد ومناطق كرو باراستنا وينا ودورجي أم بفكر دي مستقبلي ولاتي خو سوريا دي جالية خو بسپوركي زانستين سياسي دبيجه gerek Kurd wekî berê li xwe nekin û hevpeyman û têkiliyên xwe li gorî bercewendiyê xwe ava bikin. Rasî berî 10 saliyan berî 40 salî di mihwer hebûn. Mihwerê Emerîkî û mihwerê Sovyetî. Her du mihwer şerekî sar neqebad hebû. Ji ber lo jî her car tevgera siyasiya Kurdî xwe bi alîkî vedgirt û wextê ew alî dişkest yan jî li hevhatinek ser bercewendiyê miletê Kurd çêdibû aliyê Kurdî pê re dişkest. Gelek em jî îro roj em bibînin گو برجوندی عمل جمع کی هیات کیجا محوری ده بهتر برجوندی مهنه و کیجا وی سر کوی ام دستی محوری بگرن لگوری سیاستمدارین کرد شورشین کردا د سرانسری دیروکې ده به صدما تکلی او هفپیمان شاش تک چونه او وی کرد ری ندن دیروکا تک چونه شورشین کردا جاره کدن دوباره به دریا تکلی او هفپیمان شاشره ابراهیم ابراهیمی KNN قامشلو